Tangirana amazina yawe, witwa nde? Jewe nitwa Ismael mwanafunzi. Mwanafunzi, ushinjwa ibyaha byinshi, nibiguhama uraja mu muriro. Ariko se ubundi nuko byakagenze? Yego, icuza icyaha cyawe n'ibyaha bya bagenzi bawe birakugabanyiriza igihano. Hari no kwibana, kwamburana, kwangana no kuvangura n'ibindi byinshi. Kubera ibyaha bingana guco, isi yanyu ngiye kuyihindura, ndimbura abanyabyaha, nyigire nca. Kugerageza guhindura ingano y'iyi si ndetse n'ibiyiriho ni nko kugerageza kwiruka ku muvuduko w'ibirometero 100 mu isaha kandi imbere yawe hari igikuta. Kubera kuticuza ku byaha byanyu, isi yanyu ngiye kuyirimburisha umuriro gutazima, n'ibirimo byose ngiye kubirimbura. Birashoboka mu bitekerezo no mu biganiro, gusa mu bikorwa biragoye. Mwanafunzi, murambabaje cyane, ariko kubera urukundo mbakunda mbahaye ayandi mahirwe yo kwicuza ibyaha byanyu. Ibi ni byiza, gusa hari igikorwa kimwe dukora buri munsi kandi turi benshi, ariko turamutse tukigabanije iyi si yarokoka. Mwanafunzi, ikihe? Kitubwire, wenda hari igihe cyabakiza. Kurya inyama. Wabonye urukundo dukunda inyama? Twanazise amazina. Inkoko miliyoni 197 zigomba kurara zipfuye, izi turazirya uyu munsi. Mwanafunzi, narabaremye mbaha ibiri mu isi yose, bikoresha icyo mushaka, ntabijya, ntabireka, ndabareba. Ahubwo ikintu ndi kubasaba ni ukwicuza ibyaha byanyu, mukaja mu ijuru cyangwa nkabarimburana mwebwe n'isi yanyu, kubera ninje wabaremye. Umuntu aremwa ate? Twese abakuze tuzi uko bigenda. Habaho guhuza ibitsina hagati y'abantu babiri bakuze, umwe ari umugabo undi ari umugore. Ni ubuzima twese twabayemo, ariko nta kintu na kimwe tubwibukaho kubera ko dusa n'abatari bahari. Ibyo byanyuze mu yihe nzira? Nta kintu uzi wabaza tukagusobanurira. Imbwa ingana nk'inzovu ishobora kuba kuri iyi si? Dusubire inyuma gatoya aho twatangiriye. Hano ntari weho uyoboye, ahubwo tubwire ibyaha bimaze kugufata, tugucire urubanza birangire. Abazi imibare mushobora gukuba. Mbere yuko turangiza dosiye yawe, marayika Gabriel agusabira imbabazi, aravuze ngo udusomere umurongo umwe wo muri Bibiliya, nugusoma neza ukadusobanura neza urababarirwa. Bikore turebe. Kenshi imico mibi biragora kuyigenzura kubera ko ibikorwa byayo biba mu buryo bwihuse cyane, mu kanya gato cyane. Umuntu akubwira ikintu utishimiye, ukagarura ubwenge ku gihe wamaze kumubwira nabi. Ibi byanditswe mu Itangiriro igice cya 3 guhera ku murongo wa 1. Iryo somo dusomeye ahantu muri Bibiliya ryanditse. Ahubwo ibigukwiriye ni ukuja mu muriro w'iteka ryose, ugasha ukava ku isi no mu isanzure. Ngaho ja mu muriro. Ikibazo cyahita kivuka hano kindi, kubera iki? Ni gute twisanze ahantu?